bulamu ate alikwogera atyo ng'olwo former councillor Rose Mutonyi okuva Embiko kumuku tutavira kwirala awenjeru akoba ati era ko oluyanumirwa eno yankubesitwa awayirala yankoba ati I liked the show Mama Rose tukweyanziza ino ebale kuwulisa mpegano omukyala afiire ko abakyabona abakunobweibwe akafeche kantandike nti abakyala kyewunisa abakyala bo bangi n'abayikiriza batiti bafa mumaka mwetuvwa bababa n'abafa oida kundekera abaana mu muzigo ye munange bwofo tuleko otya ye mama tafwa buli saawa era abakyala tibaba na sente da maka baba na sente da kikazi buli kyabana kyaba yakigabire ekikazi aye mu mateeka under the Succession Act eiteeka linonola bukalamu nti omukyala n'omwami batreatingibwa kyenkani singa maama abanafiire nga maama oyo mukufa kwe alina ebibye kububwe nga maama nga mukufa kwe alina ebibye kububwe tubidistributing nga bwe twandi distributing ebyomusaada maama bw'aba awumwire tusooka kutoola ku 20% kubibye twabirizavingira abaana ababe abakasoma nga tibaweza myaka 25 era nga tibafumbo kyetusooka okukola buti mpegano sinali yetera okubaawo neeno olwisi ojja wayagaana nga maama afiire mu maka balimu abakazi basatu era nga abaana bangi be bazaalira awalala aye kukya maama wano tusosola tulingirira baana abo ababe bonka kirala ekyokubiri tulingirira abaana beyazaala niwe semwandu nibe yazaala inuma abayidana inina bona balingirirwa ezabwoko boti bino omukazi ono ekibande ekyo kye bali kwogera ku yakigula nga ali wano wange timu nkobera ku baana beyazaala wa dononziyo abo timu bankobera ku abaana kasitaba bababe era nga wamufuna nga weno yidi nti alina abaana abo babe bayidana inina abaana abo bafuna omugabo ku byayinayibwe tusooka atoola ku 20% kulu abo bamulekwa abakasoma wetumalirizaawo maama olwisi mu baana be tulonda mu omwana ali kusikira maama we nga bwe wayida duzieko okuziika basitula mwani naze kyakuwaire Esther bakoba ati ono Esther ono najja okulera baana bayine mu baana balonzeemu omusika era buti Esther oyo kyova tumweta Fiida kubanga ne yali n'erina lya maama Fiida eyafa Esther oyo n'omusika wa maama Fiida aba ni 1% ng'omusika wa maama wetumalirizaawo twatoolayo bebeeta ba dependent relatives waliwo abantu ngati olwisi tina baaluyirwa musaada aye nga maama abayira abalabirira waliwo omwana wa mwani nakojje yafa abayira ali wano ngayeta muzeeyi ati kojja omwana oyo ngaaliwo waliwo akawala akabeka mweta senga nga kali wano nga nifo nga maama oyo nakalabirira abaana abo bona babatolera ku 9% bwe babaawo nibwa abamaama we ng'abayire nga aliye naakayirikire ku buko mukazi waitwa ali awo bamulabirira bamufunira gala akazigo yena ayikirizibwa okulingibwamu mu ba dependent relatives yafuna 9%. Okay. Yes sebo. Then Iva semwandu alina 15% iwe semwandu kubyomwandu yakola. Yes kubya mshala wo yafiire olina 15%. Olwo wetumalirizawo abaana be bona nga bwenko byabayidana inina ni bano bozaire naye nga ali wano niwe bona baba na 75%. So tutyo bwe tutero okubigaba twetegereze ensonga kamaala olwisi bijanga bikyuka lucho olunaku nga 20% eyo kureservingira wabajja ku isomero tiyetagibwa kuba abaana bona olwisi bakulu bakatya estate yo nayo nabajigabe olwisi lucho olunaku nga
mama afiire ayenga niba ne yasooka okufa. So nga 15% eyandigiire ku muzeeyi Ssemwandu ezirawo. Olwisi nga muzeeyi yafa ayenga onaaliwo mama waafiirire tibabayire bafumbo officially waliwo bwa mulenzi yawo bana abakubiba ekikalu ku kyalo nga yasenga na Mwandu yabaawo oidye na kuno Grace ng'ekyo kiri mu byalo byaife muno. Abaana bakikola abato bali kwetulikiza ku bomu omwagana nga aliwerekera mama akoti omukulu ono ayenga ayagana nkoma wa mukazi oyo gwali kweta mukyala mbera yakubitawo owayi leka buleke jovuza amaje gali ku lugudo nzira nago mpegano olwisi ojo kubikunganya nga 5% ya Ssemwandu teida kuvwako kubanga olwisi omusaada ne yasooka okufa nga azaba descendant relatives eno 1% eyo omusika